دنباش گودارن هجا ام برنامه تو وینجانی بوارنه وی برنامه مده خلاقه شید نوجان جمعه. ناو پاشناف نوجان جمعه دیروکا دایک بونه سال 1989 گرکلگی. دیروکا تولی بونه 2011 گرکلگی. دیروکا شهادتی 23 کانونی 2019 سریکانیه. ولی گودارن هجا هفری نوجان جمعه یه قالا سرهلدری برخوادانی و تکوشیناوی بکن ورن ام به هفره بودار بکن. حسکرین و خملاندن جیان شورشگری و برخوادانی و فلسفه آزادی آب تکوشین آجین شورشگر وزیل ده دبی دیرو کاجین افسانه وی. هەڤال نوجان ژبەرێ دا ئەو کەسایەتێکی وڵات پارێزی هەندڕووێدا هەبوو سەر فکر و فەلسەفا ڕێبەر ئاپۆ هەندڕووێدا هەبوو ژبەر هەم ئەو ژهێ بەرێ دەستپێکی بچووچک بوو خۆ هەکەمە شەهید کەتبوو دەستپێکێ دەما نۆتیڤە خۆ هەکەمە تەڤلی بوو و شادەتاویژی هۆقاسی نەمابوو سەر کار پشت 3-4 ساڵا ناف کار دەمابوو ئەمە چێ ئەزارۆک بووم شتێتی بیرا من هەڤال نوجان ژمەرە گەلێک بوو ینی ئەسکارم بێژم هەڤال نوجان 8 برایەرە و 4-5 خوارە ئەسکارم بێژم وەک نەبیکی بوو مەحبوب بوو گشتی مالباتا خۆرە مەحبوب بوو. هەڤال نوجان جی هەم مرۆڤان متێ مدماڵێدا ینی ژیاناویان ماڵی من يعني كم زيادة مهنكي ناس ذكر وكي هذا نجان مالي دا يعني قالكي يعني هذالك المالبات ده هات حسكرن ده هات ولي أو فين مدرس بكاد هذا نجان ديتي دما ده هزار دوزم هذا نجان ديت حفت هذالي خبون أو حفت هذالي خبون راسيجي وكي جنكي سكناوي دما جليوي دما دبي خقابات كي دما سلاحي الملوي راسي إنسان بي باندور دبو ولي باندور بونا كأناكي ولي أسبي باندور بوم لما هنجي راسيجي متخصص تبدي بهم أما أنا ديجي تشتي ولا بو هذا نجان يعني كي جمال باطي أوكي خواستك اللي بعد تبدي بوان هذا نجان بري كيف خوش بو هاد جورن أكيد جنكي خناس بكين نابش ورشيدا بخوا عالیه دیر کی بون وقت جبهه بون جبهه دست بکن بجن دیرک بو چلاغه بو گرگلگی بو میلان بو و عالیه حمیچکا بو هوال نوجان جی خو جبهه گرگلگی داد گرد هم هوالکی جباجاری گرگلگی بو گندواری وی جگنده حلیق بو ام جبهه دیر کی بو ناسکرنامه بهوال نوجان را ام بجن دم کو دست بکن ما ام بجن سازی ناوند میانجی مخفر جهه کو دولت لیدمان جهه رژیم لیدمان دوی ده ناسکرنامه بهوال نوجان را چی بود ده زیاده تر هفری نوجان ده سال 1989 لگرکلگی جدایی دبه ده ناو مالباتک ولاد پاریز مزن دبه به دست پیکرنا شورش روژاوا به هفری نوجان جی دل خاطولی شورشت که شورش 2011 دست پیکر شورشامەیە لەشکەری لێ دەرێ ڕۆژاوا هەڤال نوجان عینێ تالیا 11 هێبوو 12 هێبوو هەڤال نوجان تەڤلی بوو وی وەختی هەڤال کیم هەبوون یانی ئەسکارم بێژم ملێ عەسکەری لڤر چێ نەبوو بوو ئەلهانێ مەلڤێ دەرێ گرکێلەگێ ملێ دێرکێ تابورن ئاوا بوو بوون نو هەڤالە تێدا پەروەردە دەدیت نو پەروەردەی خۆ دیتن بجه دەبوون یعنی شۆڕەش ئیدە هەر کەس بهیست شۆڕەشێکە لەشکەری کەتە ملێ ڕۆژاوادا هەموو باژارێمەدا وی چاخی ئەس بەری هەڤال نوجان تەڤلی بوو بووم ئەس تەڤلی یەپەکێ بوو بووم
وی دمی یخگی جیبون دست پیکاینا 2011 گو از خلاص از خوازم تبلی ببم شورش هاتیه و ازودا الفيتش تيدقرام طبعا لوجان قوتا من ازودا الفيتش تيدقرام وافحل ما كي مبو نيزيك بو حلمي من نيزيك بو از تبلي دبم اذا سينور جمر نمان سينور بيشامدان نمان اب قوتن جمر قوت مقول تمام قرارات يا افا لوجان تبلي بو يعني دمك نيز ده يعني ده بازار وجا دوم نكر افا لوجان تبلي بو سوزا خوا دا هەڤاڵ نوجان براستیژی مرۆ چ تێدا دەدیت براستی ئەv dibêjiya bê ew tevlîbûna jiyanê yani tevlîbûna jiyanê da di heval da bê hesab bû yani tevlî dibû ne dibû işte ez westiyam ya jî ez vî nekim ya jî işte bila ev bimîne pişa birastî jî jinekî wilê bû ku mirov cî got hewa lê biya cî got lê disekîniya mirov dizanî ku li wê derê em bêjin jin heye ku wekî dibêjin derdorê xwe komkirin wekî nîzam yani bi vî warî da heval nûcan cî got lê ba mirov yani mirov dikanî bi gota işte hevalekî li cî li nixtê maye û tu hindek mirov jî rihet dibû yani rihetbûnek dida avakirin. Di perwerdeyê de jî em bêjin tevlîbûnekî xurt hata çêkirin em bêjin ji dêrekî hetanê em bêjin Efrînê, Kobanê, Cizîrê yani her mirî de em bêjin tevlîbûna hevalên yepejê di nav rafên yepejê de zêdetir bû. Duê de jî em bêjin careyek hemîn bû em tevlî perwerdeyekî em bêjin îdeolojîk bûn. Em bêjî ji me re destpêkê em bêjin perwerde hinekî yani ji ber ku me mene nedaye de wate nedaye de me nedîtibû careyek hemîn ku jin ji malê derdikeve ew qasî mesela malbat bawerî dide ku teslîmî vê rêxistinê dike ev ji bo me wek jin daha zêdetir milê me de baweriyek da avakirin. Duê de jî em bêjin tevlîbûna heval nûcan ya perwerdê de rastî hebû rixmê ku em bêjin hevalekî ji me hemiya em bêjin piçkî temenê û master jî bû ama tu carî heval nûcan tu tişt nebû pêşiyayê nebûn asteng. Di milî karê jiyanî de, di milî karên pratikî de, di her alî de heval nûcan rastî bi me re bû. Dema min heval nûcan dîtî rastî jî ez xwe ez tim bi xwe qistê dikir. Tim ez min qista heval nûcan dikir. Ez min gelek tişt jê dikirtin. Min digot heval nûcan min dixwest gelek tişta ji heval nûcan bigirim. Tim heval nûcan yanî tiştê rêxistinî naşî min dikirin. Hem naşî hevalê xwe jî dikirin. Yani insanekî got bi rêxistinê venekirê de heval nûcan pir ji wê insanê ew dibû adiz dibû. Dixwest bigihînî her digihand heval digihand da koşekî her heval nûcan bi hesa rêxistinê ji ware dikir. Wîlê nedixwest insan di dilî jiyan nav rêxistinê de bike. Dixwest her kesok wê bî. Her kesok wê ji dil û can rêxistinî vebê. Wêyekî û li xwesteka wê pir hebû ji rêxistinê re. Tiştê wilo qet qebûl nedikirin heval nûcan. Hevrê nûcan jî bi tekuşina xwe ya şoreşgeriyê ve di dîroka destanan de dibe pelek ku her tim wê biherike. Weke nan û av me jî û dilê xwe bi birdoziya azadiya şoreşgeriyê hembêz dike. Tekuşina xwe kûr dike. Dibe jinekî pêşeng ku gav bi gav şoreşê diafirîne. Rastî ji heval nûcan kesayata heval nûcan da xwedî cesareteka yani gelekî ew hebû. Ez tim milê dimêzan rastî jî min heval nûcan pir lê dimêzan. Min gelek care ez demekî kin gelekî pêra mam yani dema em civîna dibana yani em tekmîla dibana. Wekî konferasekî bana yekemîn heval nûcan ew cesaretay hebû yekemînek heval nûcan yek ji wan rastî jî diaxivî. Gelekî yani wilo ser rêxistinê xwe diaxivan yanî ser hevalê şehîd diaxivî ser jiyana hevalat diaxivî. û heval nûcan heta di nav kar de jî
کاری هەوالی خۆشی هەواڵەژی هەموو هەواڵتی دگرتە سەر ملێ خوا هەقاسی جدیەتاوی هەبوو هەقاسی فکرێوی کوور بوو فکرێوی ئەو بوو زانە بوو دگرتە سەر ملێ خوا یعنی چوبانە جەهەکی کەتبا جەهەکی دیدا نقطەکە چوبان نقطەک جەهەکی دی درهشتە کارێ تابورەکەی کاری تابورەکەی دگرتە سەر ملێ خوا نقاشی ما پر چێ دەبوون مەسەجار نقاشی ما چێ دەبوون ئیشتە ئەم بێژن بڕاستیژی لەسەر جڤاکی لەسەر ئەم بێژن چقاس دژمن لەسەر ژنان پۆلیتیکا دەکێ لەسەر ژن دلیزێ عێریشی ژن دەکێ یعنی نقاشی ما پر جارە چێ بوون بە هەڤال نوجان را هەڤال نوجان ji bo wê jî mesela di sekna xwe da jî tevlîbûna xwe da jî wisa wer valetî nedihişt yani tevlî dibû di milî da ji ber wê jî mesela bi hemû hevalan ra jî hem di jiyanê da hem di resmiyetê da tiştên got zirar didê jiyanê tiştên got zirar didê jin pir carê li hemberî wî derdket û dibû xwedî tewr yani ji bo wê jî mesela heval nocan û xasteklî bû yani di milê xwekûrkirinê bi rastî di milê xebatkirinê de di van milê de te çi daba ber heval nocan nedigotin yani di demekî kurta bi rastî jî mirov dikane bêjî ki ji ber çi ev teesîratên tabii dibêjin cihê golê mirov mezin jî dibe cihê golê mirov çê dibe ev teesîratên wê ne ku girêdana mirov jiyanê ra hezkirina mirov jiyanê ra mesela heval nocan di hayê dawiyê ev hebûn û ev dixwast di hevalên derdûrê xwe da jî çê bike دەستپێکە شۆرەشێ دا cihê xwe di hemî hemla de girt taybet şerê serê kaniyê de dema heval nocan şerê ew şerê hovêtî goş hemberî dijmin çawa şer kir heval nocan cihê xwe di navê şoreşê de girt ewa wê cesareta wê xwedî cesaret bû heta çû dema çû hevalê xwe meydan rastî jî heval nocan giha asta şehadetê wê dê heval nocan şehîd ket dema destpêkê daxuyanî dema cisa eskerî ji bo şerê serê kaniyê wî çaxî min got xelas heval nocan wê çê herê dawî heta şer milê serê kaniyê de wî heta dawî tevlî bibe çûrê ser milê wê û şer vebe çi vebe bi hevaltî ew ê bersiv bide heval nocanê bersiv bide dijmin û hetaya dawî jî di şerê serê kaniyê de heval nocan ji xwe em bêjin cara herî dawiyê ku me heval nocan me dît em bêjin par meha nehabû beriya ku şer çê bi rojekî em heval em kombûn hevalên meclisê bûn em bi hev re hatin karekî rêxistinê min wê dê ji xwe em bêjin cara herî dawiyî heval nocan wê de dît êdî piştî wê min heval nocan nedidît tenê cara herî dawiyî em bêjin meha dihabû şerê beriya şerê serê kaniyê rojekî ji ber ku dema ku em bi hev re bûn piştî wê rojekî serê kaniyê şer dest pê kire divê de jî em bêjin şehadeta heval nocan şehadetekî bi êj bû rastî em bêjin yani heta noqta herî dawî rixmê ku em bêjin tank û topê dijmin teyareyên wî her silahên ku bi kar danî silahên em bêjin li dijî xeta mirovahiyê bi kar anîn jî lê dîsa heval nocan em bêjin tucarê îstîslam nebe heta noqta herî dawî heval nocan em bêjin li ber xwe dida Hevrên ûcan ji bo parastin û rizgarkirina axa welat di hemû çepenên şer de cihê xwe digire û di sala 2019 de li hember dewleta Tirka dagirker bi rûmeta berxwedanê li serê kaniyê şer dike û tevlî pakrevanên lozê dibe. Em jî bikan min layıqî heval nocan derbikevin di ser şupa hevalên şehîd xeta azadî de em bikanin bin layıqî hemû jinên ku
کودره آزادی دا شهید کتنه ببن و خواسته که هدف وان پیک بینن اینجا ام بکار چالا قهوال نوجان در کبن ام دو پراتیکا خویا دناوا یا پجیده د تبلیغونه خویا جیانه ده تبلیغونه خویا حوالتی ده ده بهتر ام ویژن تشتی کوری خستن جمع بخوازه ام چقاسی ام وی پیک بینی اینجا ام بکار بن لایقی حوال نوجان و گلک ری حوال اینوی در بکبن شخص حوال نوجان ده شخص حمیش شهید شورش ده و از چقاسی بحثا حوال نوجان بکم حوالتیاوی بکم سکنا حوال نوجان بکم از کیم بیجم راسی ام خودی لایق شهید خود درکبن شهید شورش درکبن خودی حوالتیا خود درکبن لحوالتیا حوال نوجان و حوال حوال نوجان ام خودی کدا درکبن و شهید شورشی ام خودی کدا درکبن ام لایق وابن و لایق کدا وابن ام تجاری جبوی و شهید خوا ام نه خانت بکن و ام تم و بیر بینن و چوری سر ملیما ام دیسا جبوی تواهی شهیدا و هوال شهید نوجان ام حاضرن چوری سر ملیما ام خطک پاقش دبن ام خطک پاقش بوی و شهید خوا بمشینن دوز آزادی و دو تکوشین هوالین هوری نوجان ده به سرکفتن تاجیدار ببه. بله گودار نهجا ام هاتن داویا برنامه خواه حیا برنامه که دین آتو وین جیانه بمینن روژن آزاد ره